Nagaland ki Chief Minister Nephew Riwana Convener Oiba Amadi Co-Convener Deputy CM Y Patton NDPP ki TR Zeliang NPF ki Khuzolujo Ajo Ne Nuna Amadi Atopa member kaya yauna Semba Naga Political Issue ki Parliamentary Core Committee na Thasiki Kunipan Amadi Kumapanda Nagaland ki Dimapur NSN IM ki Mihut Singawari Sanagadouri Committee asna WCNNPG Singbo Center ki Luchingba Singa Unadringai Mangoinena Unarabayana Lady Ning Singbayai Veteran Naga Luchingba Amadi Hanegi Governor Dr. S.C. Jamirna Makok Sungda Pangthokiba Press Conference Amada New Delhi da Epicenter Oiba Earthquake Amada Nagaland Asi Niklabayai Haina Pongdo Kibalai Krabani Masina Hiram Asida Achauba Sapu Ama Bibida Natana Hena Kangala Kibaga Loinana Luchingba Asina Laibak Asigi Prime Minister Amadi Union Home Minister da Natharakiba Barton Amigi Matung Ina Anirak Unakrabani NSN INB Maike de Gisu Hoho National Assembly da Kudaki Oba Mipam Kaudana Makok Tongba Luchingba Kaya Yauna Kanakiba Lekrabani Matamadugi Interlocutor RN Rabigi Kuthangda Amadi Hausik Oiriba Center gi Mihut Eke Misragi Kuthangda Nagagi Tonganba Constitution Amadi Firal Piba Asi Oitoktabani Haiba Wapam Asi Center na Mangzonana Kangalakiba Lekrabani Nakalamaramda February session the Minister of Heights and TE and Tribal Affairs Temjent Imna House the High Kibada Union Home Minister Amit Sahana Nagaland gi Siam Deputy Siam UDA gi Chairman Amadi Mahak Masamakna Tongana Flag Amadi Sangbidhan gi Yana Warol Amata Wari Sanaba Asida Yaude Haina Kangalakibani